stade yubatswe muri 2012 bakira Jeux Olympiques zabereyeyo, ariko West Ham irayikodesha yavuye kuri Upton Park iravuga tereka tugeyo kuri stade nini turebe ko twabona n'amafaranga. West Ham ni ikipe itarageza ku gasongero ibyo abantu bayitekerezaga. Urumva West Ham ifite ba Mohamed Kudus, ifite ba Carlos Soler, ifite Michel Antonio yagize ikibazo, yakoze impanuka y'imodoka ntabwo ari gukoreshwa kuri ubu ngubu, ariko bafite n'abakinnyi bakomeye cyane, bafite Jarrod Bowen n'abandi batandukanye. Ne equipe abantu bayireba uburyo ari yiyubatse, yaguze n'aba bataramu ba Ron Van Bissaka n'abandi, banatekereza ko ari West Ham ishobora kuba yazikaba yagira ikikora, kuko bari birukanye David Moyes bavuga ati dukeneye West Ham ihora yikarifiya ku mugane bure, kuko ribaryoye batwaye Conference League umwaka ari wabanje, ariko no mutoza Ryan Lopetegui bona ko umwaka wa mbere ntabwo sofa ntabwo ubona ko biri kugenda neza. Ne equipe ishobora kuba yatsinda umukino umwe, ariko undi mukino ukabona ntabwo bikunze. Nibyo iri kwitwara neza, iri kugerageza, kuko ubushize batsinze Southampton niba nibuka neza. Ne equipe navuga ko nayo ku kibuga cyayo gigira yakantu ko kwihagarara, ariko still Liverpool y'uyu mwaka na Mohamed Salah udahagarika, kuko Mohamed Salah mu mikino 18 ya shampiyona bamaze gukina, mikino 18 nibyo umukino umwe wonyine, imikino ibiri wa Nottingham no wa Crystal Palace no mukino atatsinzemo cyangwa ngatange assist. Namwe abasore bona ko bari kubafasha. Arne Slot yaraje agerageza gukoresha babando bahorandi babumva ururimi rumwe ba Virgil van Dijk ndetse na Ryan Gravenberch. Yongeye kugarura Cody Gakpo, kuko Cody Gakpo ari muri PSV Eindhoven rumwe abasore barafite imibare idasanzwe, bona ko nawe yongeye kumugara nk'umuntu mwumva kandi unamuzi babanye muri champion imwe. Ni Liverpool navuga ko iri en forme, kandi abakinnyi babo mu gihe cyose bakiri bazima. Ne equipe ikomeye ku buryo yahangara buri wese bakina, ariko nanone bagiye gukina n'ikipe nanone yindi West Ham iri ku kibuga cyayo ishobora kuba yatesha abantu umutwe, ko ne equipe ifite Mayelema, nubwo wenda imikino navuga ko itarahama neza ngo ibe imikino ifatika ku buryo wavuga ngo ugiye ku kibuga gikomeye, nkuko turi kubona Nottingham Forest ari equipe ifite forme yabashe no gutsinda niyo Liverpool, ifite n'umutozo umenyereye shampiyona hano na Espirito Santo wabaye mu yandi ma equipe atandukanye. Ariko West Ham mu buryo bwa Mayelema ne equipe yatungurana, ariko mu mikino na forme za Liverpool imeze neza kuri ubu. Ndabona Liverpool ari equipe nanone ishobora kuba yakomereza igakomeza kugenda ikusanya amanota mbere ko yinjira nanone kongera gukina n'amakipe yandakomeye muri retour. Yes, ngiye rero Premier League usibye izo match twaganiraga uzikoma komeza bazifite n'abafana benshi, hari izindi match zihari nka Crystal Palace igomba kwakira Southampton saa 11 mu gikipe ya Everton izakira ikipe ya Nottingham Forest. Match ziza kwicara umuntu akareba ya Nottingham na Everton. Babaga buryo Everton imaze kutinjizwa ibitego muri match hafi eshatu zitiko. Igitego yatsinzwe na City. Pickford yari amaze iminota 310 atinjizwe igitego. Pickford ameze neza. Na Everton na Shandash yabaye muri Burnley imyaka 10 ayigumisha mu cyiciro cya mbere mu myaka 10. Nabona ko Everton noneho ibintu bya bisabe nk'ibitangiye gucayuka, yabonye abaherwe bacyacya bayiguze. Na equipe isanzwe irimo experience, kuko babashiranga n'abandi bakinnyi batandukanye. Abdullah Dukura amaze igihe kinini yabaye muri Watford ari no muri Everton, kongera baye Idrissa Ganage abaye muri Everton no muri Aston Villa. Wareba uyu mwana bazanye Iliman Ndiaye yakinaga Sunday League, yakinaga imikino yo ku cyumweru, ava mu ikipe ya Marseille aza muri equipe nawe bona ko ari umwe mu basore bari kugerageza gufasha ino equipe ya Everton. Ariko bagiye gukina Nottingham yayisanze imaze gutsinda umukino umwe mu mikino 17 mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2023 nono Espirito Santo. Rebuka equipe izamuka mu cyiciro cya bikone equipe igira Champions League ebyiri, bura niyo equipe mu mateka y'isi igira umubare mwinshi wa Champions League kuruta umubare wa champion itunze. Ifite champion imwe, ifite Champions League ebyiri Nottingham Forest. Umuherwe wayo ni nawe muherwe wa Olympiacos twavugaga wo bita Angelos Marinakis. Yagerageje kugura abakinnyi benshi barenga 22 na ba Andrea bagezemo, ariko umukabona ko nanone iracyarwa no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. None Espirito Santo yifasha bari banekweho na manota ariko ahangana agwa mu cyiciro cya mbere. Uno mwaka ugiye kureba imaze gutsinda imikino 10. Ikipe ya Nottingham Forest nimwe ma equipe navuga ko imeze neza kuri ubu ngubu kuri Nottingham, n'abakina rutayizamo Chris Wood n'aba Anthony Elanga ndetse n'aba Hudson Odoi. Nakamache keza ko kureba ikipe imwe ifunga n'indi kipe yataka. Hanyuma ikipe ya Fulham irakira Bournemouth saa 11 nayo ku munsi w'ejo. Bado ikipe tukubaga tugiye guhora Fulham nayo ntinkubagaye na Bournemouth. Hanyuma indi match ubwo ni Tottenham nyama gutsindwa
yatsinze emeze nk'umwana w'ingayi Tottenham ntiwamenya ukuntu yigira numenya ngo irarya cyangwa ntiri burya Tottenham ni ikipe ishobora gutsinda Man City igatsinda Man United ariko igatsindwa na Ipswich Town mu rugo ku kibuga cyayo ni ikipe utamenya ngo ura predicting guta ariko Wolves witonde Wolves yazanye umutozo w'umunyaportugal atsinze imikino ibiri yose ayitoje kandi ubona ko yongeye kugaruka ko ura mutoza Martin O'Neill ni O'Neill Martin O'Neill ariko ndumva ari ibyo ngibyo urabirukanye muri Wolves yananiwe na dressing room bararwanye kuri match ya West Ham wikeye bwaho nanone kuri match kuri cyane nabo barashwana ariko ubona ko kunya wanatanye no gutekerezwa mu ikipe ya Arsenal n'abandi batandukanye Wolves ifite umutozo ubona ko ya kipe iri gukinira umutoza mushya irwana no kutamanuka nayo n'indi match yo kureba kuri Tottenham nayo itagibasereye cyane ntibyagutangaza Wolves itsinze Tottenham ngiye Premier League rero abakunzi bayo ubwo ku munsi w'ejo bazayikurikira muri rusange niyo mikino ihari hanyuma duva ku mugabane w'Uburayi tuza mu Rwanda tugiye kuganira kuri CHAN muri rusange katogore ko mu Butaliyani shampiyona bakomeza Empoli saa 10 irakina ikipe ya Genoa uyu munsi mu gihe ikipe ya Parma iza kwakira ikipe ya Monza saa 10 hanyuma kuri saa moya Cagliari yakira Inter Milan mu gihe ikipe ya Lazio iza kwakira ikipe ya Atalanta Bergamo saa 3:45 ya kipe ya Ademora Lukman la Atalanta imaze imikino 11 itsinda yikurikirana muri shampiyona nayo shampiyona n'amanota abiri ifite ikinyuranyo kandi Lazio Roma nayo nemwe ma equipe ameze neza kuri ubu ngo mu Butaliyani harimo utumatch twiza kuko ndumva harimo na match ya AC Milan izakina na AS Roma then Juventus na Fiorentina harimo utumatch two kwicara umuntu akareba ngayo ngoko ubwo ibindi tuzareba resulta kuwa mbere z'uburyo bizaba bitwaye hariya ku mugabane w'Uburayi katuzarero mu kanya gato cyane tuganire ku Mavubi ariko tubanze tubabwire ko Action College yabaza